ba re enere guys ele Tselane le Dimo. So ntate wa Tselane o hlokahetse ba sile ba le ithule me Tselane ka ra big house exaggerate I get big house but it's fine o ba sile ba le ithule me Tselane ka ra big house. So me Tselane ntlo ena man ene mo hopotsa ntate wa Tselane a ba ho Tselane ha re falle ba ye kae ba lo starta a new ba lo starta a fresh but then Tselane was very attached to ntlo eo ene le di-memories tsa ntate wa hae ke mo a holetseng teng ona se batle ho tsamaya a siye di-memories tsa ntate wa hae mo a lo starta a fresh a ba go mme wa hae man no wena o ka nna wa tsamaya wa bona it's fine o ka nna wa tsamaya ka understand gore ntlo ena you tisetsa bo di-memories tse ngata nna ke tla sala ntlong ena but Tselane santse le ngwana ha tsebe o iphehela a ba fihla a yetsa yana le mme ba dumelana hore mme o tla mo tlisetsa dijo every now and then. So that's what happened. Mme a nna mo tlisetse dijo wa bona but hore Tselane a tsebe hore ke mme a mo tlisitseng dijo ba signala ka pina Tselane ngwana ke pina eo wa bona mme o tla bina pina eo Tselane a tsebe hore no mme o teng o mo tlisetsa dijo gore ba ne betsa gore Tselane a ska bulela mang kapa mang ba boeda kokoko hobane kokoko e tlo khosa go Tselane a bulele mang kapa mang. Okay jaanong man Dimo o mametse gore process ena o ntse study we mametse or okay ngwana mole o dula a le mong wa bona ngwana mole o dula le mong and mme ha mo tlisetsa dijo o bina pina bona Dimo o ntse capture process ya bona fine sharp snenning a ke re Dimo ona ja batho so o se a batla ho ja Tselane o sa ya mo ha bo Tselane a iketse Tselane but ka bane verse ha e deep bona bine pina e Tselane ngwana ke Tselane ngwana ke tlonke dijo o tla mare a bina ka voice e deep Tselane ka bane o tseba voice mai a ba sa re no Dimo tsamaya back to the sender Dimo wa bona a etsa tseng. Okay fine so Dimo a tsamaya Dimo a bona man o tshwantse a be le plan a batla motho a mo plakang ka voice e ya soprano ya mme wa Tselane sharp Dimo a fumana plug ya voice e soprano ba re a yetse gore ha ke no bua process ya tobane ya tsaba ba letla e try at home wa bona ya letla e try at home ba then a yetsa process eo mo thuleng a yetse go voice ha e be sesane. Okay sharp versa Dimo lena ha bua o tla versa se le sesane sa bua ka soprano se ka mme Tselane sharp Dimo a khutlele ha bo Tselane a bine Tselane ngwana ke ka voice eo e sesane e wa bona Tselane ha o tla voice e sesane ya soprano o sana na ke mmae ke o a bula kan thu bulela Dimo a mo re qhau a mo qhautsa a mo kenya ka ga beke jo Dimo ya ba o thabile man o thabile beke ena na a ke ntse Tselane ka ga yona o tsamaya ka yona everywhere so nya Tselane hatla mo ha bo Tselane ha a fihla fumana hore mos ho buleile Tselane ha sa le ha o sana motho a ba go 1 + 1 = 2 Dimo o monkile mme Tselane a batla ka plan a re you know what o tla etsa bia bojwala or jwala oh no ke be wrong ha ke re bojwala ke jwala so a ba go o tletsa jwala ne o tletsa jwala a fihle a fe Dimo jwala bona sharp a betsa bojwala bona etsa ke a hletsa ebe bojwala be lore ba taisa yaba o ntse tsamaya jalo until a utlwela gore Dimo o go kae a ye mo Dimo a leng teng a ofare Dimo jwala bona hai hothi bone bole monate ka tseleng e makatsang Dimo a ntse bona fela bontse bo dumela botho Dimo a ntse na fela bontse bo dumela bothoa until bo mo trapa ebe o tauwe ha sa tauwe jalo bona bo mo trapile mme Tselane ka ya baking ele ya Dimo a ntsha Tselane ba le ha jwalo ya ba ke tshomo ka ma theta